Aku nya dah Zal di siku. Siku kira dah Zal. Patut dia cari ke kadai nak do tadi. Apa kabar boy? Mau deko dah Zal. Awak kalah dipercaya pula do adik-adik je kawan-kawan jadi ketua penitia acara 7 Balai Agustus. Jadi muka si awak kedatangan mencari Dazal tu ni magihan proposal. Iko ba nak ba cetak proposal dah boy ko. Ko ba ambil dari Google ko. Ku asli proposal Madazal. Lah ado siku tanda tangan RT, RW, lurah, camat, babin bagai siku ado tanda tangan. Tolong ada bantu ya. Itu dah nang kini si kuat bisa bantunya dah boy ya. Ndak tu batu. Foto aja tu. Pitikes ku gambar saja. Yo, lu sempat nak mencetak dah boy. Awak sibuk lu di lapangan. Oh itu ya. Kalau awak sebut lek carilah yang lain dulu .